أعلم أن الله بكل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما. آمين آمين آمين. أعوذ من شر نفسي ومن شر دابة أنت غير بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya, sudah. Tahan dulu Pia, tahan dulu Pia. Jangan dulu telan Pia. Tersakut. Tersakut tahu ada. Apa ini Biasa. Jadi fotografer pengantin dadakan. Broce, jumpa lagi bersama saya Muhammad Irsyad Abdullah di Muhammad Irsyad Abdullah Channel. Asik, kayak artis-artis mau openingku tuh. Jadi broce baru saja kita sama-sama menyaksikan proses apasili. Apasili ini adat Bugis Makassar, dimana kalau ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan sebelum hari H akad nikah, sehari sebelum hari H akad nikah, maka dia akan dipasili. Jadi tadi ada air yang diisi dengan daun-daun, kemudian dibacakan doa, kemudian dengan tujuan, dengan niat lillahi ta'ala, dan niat yang kedua adalah meminta kepada Allah agar insya Allah apa yang doakan, apa yang diaminkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prosesinya akan berjalan dengan mulus. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa di rumah atau Ustadz? Jadi memang ada pesannya almarhum Ustadz Madinu BSW. Beliau adalah guru mengaji saya. Dari kecil saya sudah diajar mengaji sama oleh beliau, dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau berpesan, menitipkan wasiat bahwa besok lusa kalau ada yang mau lamar anakku, serahkan semuanya sama Pak Kiai, serahkan semuanya di rumahku. Jadi Pak Kiai, orang-orang di rumah termasuk saya adalah orang yang mewakili pengganti orang tua dari calon mempelai wanita. Makanya semua di rumah dilaksanakan, Bro. Ya, jadi kalau ada yang bertanya itu jawabannya. Nah, saya jadi tukang foto dulu, fotografer dadakan. Tidak masalah, tidak ada. Oke, lanjut keseruannya, Bro. Pada hari ini 14 Agustus 2020, pada hari Jumat yang penuh barakah, kita berkumpul di rumah kediaman Tomalak Dirita Bapak Al-Mukarram Haji Abdullah Badru. Mari kita sama-sama memulai pengajian ini yang diawali dengan 2 buah lagu qasidah. Kemudian kita memasuki kirim doa kepada arwah almarhum ayahandanya Bapak Al-Ustaz Madinun, Haji Madinun. Kita tahu bahwa saat ini ayahanda dari ananda calon mempelai telah mendahului kita. Begitu pula ibunda saat ini terbaring, yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan mukjizat kepada beliau. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Wa ila arwaqi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Persiapan pernikahan daripada anak kita Nur Afia binti Madinung. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
بحق الفاتحة وسر الفاتحة على هذه النية إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده ساغة هنية ممتطية من الشكر الجميل مطاياه. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. على رسول الله وصحبه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم.
Kasih Abah. Muhammad Refli Yadir bin Muhammad Jarif menikahkan Nurul Afi binti Madinun PSW dengan engkau secara wali hakim dengan mahar 1 setel emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nurul Afia binti Madinun dengan mahar 1 setel emas dan seperangkat alat sholat tunai. Amin. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak pernah pisah itu antara. Amin. Amin, 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 amin.